Uyu munsi Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yayoboye inama y'abaminisitiri yaganiriyeho byinshi ndetse ikanagaruka ku bijyanye n'amasezerano ya Washington, aho Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yagiriye uruzinduko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho rwasize ashyize umukono ku masezerano y'amahoro ndetse n'ubukungu hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Ngiye kubagezaho rero iyi myanzuro isohotse, abarwanyi ba AFC/M23 bari kuva mu mujyi wa Uvira. Reka mbanze mbagezeho ibijyanye n'iri tangazo, ubundi tunagaruke ku bijyanye n'inkuru iri kuvuga i Burundi ikomeye cyane, aho Sebarundi Ndayishimiye yagiranye inama n'abajenerali, abasirikare bakuru b'igisoda cy'u Burundi. Twihuse cyane rero reka tujye mu myanzuro y'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri. Twihuse cyane rero ni itangazo ryatangiye rigira riti none kuwa gatatu tariki ya 17 Ukuboza 2025 inama y'abaminisitiri yateraniye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Inama y'abaminisitiri yagejejweho isinywa ry'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu ryabaye ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inama y'abaminisitiri yongeye gushimangira ubushake bw'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa ibyemejwe mu masezerano ya Washington, gushyigikira inzira y'amahoro ya Doha no gukomeza kugira uruhare mu biganiro biyobowe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe mu buryo butabogamye bugamije gukemura ibibazo by'umutekano by'impande zose zirebwa n'ibyo biganiro. Ingingo ya kabiri igira iti inama y'abaminisitiri yagejejweho ibikubiye mu bushakashatsi bwa 7 ku mibereho n'ubuzima bugaragaza ko hatewe intambwe ishimishije mu bipimo bitandukanye. Inama y'abaminisitiri yiyemeje kongera imbaraga ku buryo abanyarwanda bose barushaho kugerwaho na serivisi n'ibikorwa by'ubuzima. Ingingo ya gatatu inama y'abaminisitiri yagejejweho uko igihembwe cy'ihinga cy'ubuhindo cya 2025A gihagaze 2026A gihagaze, ishimangira ingamba zo kurushaho kongera umusaruro n'ibihingwa, uburyo bunoze bwo gusarura no guhunika imyaka ndetse no guhuza umusaruro n'amasoko. Inama y'abaminisitiri kandi yemeje itangwa ry'ubwenegihugu nyarwanda. Inama y'abaminisitiri yemeje abahagarariye ibihugu n'imiryango mpuzamahanga mu Rwanda bakurikira: Madame Nasra bin Salim bin Mohamed Al Hashmi, ambasaderi wa Sultana ya Oman mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Bwana Bari Sadikov, ambasaderi wa Repubulika ya Kazakhstan mu Rwanda, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Dr. Richard Amenya, uhagarariye gahunda zihuriweho z'umuryango w'abibumbye mu kurwanya sida UNAIDS mu Rwanda, akaba n'umuyobozi w'ibiro bya UNAIDS bikorera mu bihugu bitandukanye, afite icyicaro i Nairobi muri Kenya. Inama y'abaminisitiri kandi yashyize mu myanya abayobozi bakurikira: Wasake Group Limited. Abagize inama y'ubuyobozi hari Bwana Chiu Men Leung, Perezida Madame Dederi Wimana, Vice Perezida Dr. Jean-Pierre Nshimiyimana. Ugize inama y'ubuyobozi Bwana Arper Munyabugingo. Ugize inama y'ubuyobozi Madame Julienne Kavaruganda. Ugize inama y'ubuyobozi Madame Jema Maniraruta. Ugize inama y'ubuyobozi Madame Juliette Gakwerere. Ugize inama y'ubuyobozi Wasake Utility Limited Bwana Maxime Marius Mwiseneza, umuyobozi mukuru. Bikorewe i Kigali kuwa 17 Ukuboza 2025, akaba ari itangazo ryashyizweho umukono na Dr. Justin Nsengiyumva, Minisitiri w'Intebe,
ni umukono nyine w'ikoranabuhanga n'iri tangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri risohotse muri uyu mwanya, muri aya masaha, muri iri joro. Aya masaha rero akaba aranzwe n'inkuru nyinshi, by'umwihariko ku bijyanye n'imirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Nk'uko mwabyumvishe rero mu myanzuro y'inama y'abaminisitiri yasohotse mu ngingo yayo ya mbere tuyigarutseho, bagize bati inama y'abaminisitiri yagejejweho isinywa ry'amasezerano y'amahoro n'ubufatanye mu by'ubukungu ryabaye ku itariki ya 4 Ukuboza 2025 hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Inama y'abaminisitiri kandi yongeye gushimangira ubushake bw'u Rwanda bwo gushyira mu bikorwa ibyemejwe mu masezerano ya Washington, gushyigikira inzira y'amahoro ya Doha no gukomeza kugeza uruhare mu biganiro biyobowe n'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bikozwe mu buryo butabogamye bugamije gukemura ibibazo by'umutekano by'impande zose zirebwa n'ibyo biganiro. Ngira ngo uko mu byumva rero, u Rwanda rukaba rwongeye kugaragaza ubushake bwarwo mu kugarura amahoro mu karere k'ibiyaga bigari, akarere kamaze igihe karangwamo n'imirwano nk'uko bigaragara mu itangazo, yaba mu biganiro by'Doha ndetse n'ibya Washington. Bibutse ko ibya Doha u Rwanda narwo ruba ruhari, nubwo bihuza AFC M23 ndetse na leta y'Kinshasa. Mu gihe inama yabaga uyu munsi, Sebarundi Perezida Varisto Ndayishimiye nawe akaba yari yakoresheje inama abajenerali ndetse n'abasirikare bakomeye b'i Burundi. Ibyo byose bikaba biri mu mugambi w'u Burundi, bavuze ko batazigera baterwa na gato, mu gihe bavuga ko bakeka ko bashobora guterwa n'igihugu cy'u Rwanda. Mu ifoto yafashwe rero hakaba hagaragaragamo abasirikare bakomeye b'u Burundi barimo Prime Niyongabo, ya Perezida w'u Burundi, Minisitiri w'Ingabo ndetse n'abandi batandukanye mu basirikare cyangwa intwazangabo z'i Burundi. Ibi rero bikaba none byahuriranye n'amakuru akomeye cyane yo kwivana mu mujyi wa Uvira ku mutwe wa M23. Abarwanyi ba M23 bari bamaze iminsi mike bafashe umujyi, ndetse ibintu bimaze gusubira ku murongo nk'uko byari bimaze iminsi bitangazwa n'abanyamakuru mpuzamahanga ndetse n'abanyamakuru bari lokale cyangwa abanyamakuru bo mu karere barimo abaskovia Mutesi ndetse n'abandi batandukanye bakora muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, bari baragiye berekana uko ubuzima buhagaze muri Uvira. Ubu tuvugana rero, AFC M23 yamaze kuva mu mujyi wa Uvira, ndetse ivuga ko bitarenga itariki ya 18 nta musirikare n'umwe wayo uraburi muri Uvira. Rero abantu bose bategereje kumenya ese biraza kugenda bite, ni bandi baraza muri uyu mujyi, ni FRDC. Birumvikana nkuko byagenze muri Warikare, ndatekereza ko aribo baraza kugarukamo. Ese Abarundi na Wazalendo baragaruka? Abaturage bo bashobora gukomeza kwicwa? Nk'ibisanzwe rero ni Pilot News TV, ndabakunda cyane.